Yeah, Joel in Lakwed TV ni armatine wan wati kabedo makilwani laro kono dong tie I Gulu City man Gulu City wun mau ti bo penyi Gulu City wano ti in northern Uganda Africa tini wani Lakwed TV watiga mira neno ni wamak video mewe li en mawatika makane kilwani ni la konkora ni la werne benetie la werne eno bedo Lady Zulu piene ngeo dano mar kit mate kwaro dak bene gi mar bedo pajo ci endo way ni la kollo ki Lady Zulu ni no be to alka ge way ni Zulu Anena onyo Anena Zulu ci nier matini watika mako video ne kuna kama eno ni chamo abino kar bene ci wabilo wakede eto ye were amete kon ki yako jemi ticha inga jaka ka ti ikamoni kenyo ka mir tier dono miro yab jemi ne kamaleng man ena gina anatika timune ci jemi tima duong man tom la wachi tom mawabe tiyo kere watiki man crane stabilizer gimbal mamegwa kachel ki kamera mamegwa koni man kamera ma wele tek kilwoni Sony A7S3 polkar won jo munge ti kamera no nge wele kene kenyo kape jo mo kene chatu ngama. So we are getting ready and everything is getting set. Watiki everything we need. That's the crane. Kidong bena kiguma be aneno Zulu tie mutiaro makeups ma mega chi yena wek bedong chot alua kele sin kiguma be bedong chot arwate okay Lady Zulu Anena Zulu nene miapa afoy matak eyo yeah inti nini ati mambe afoy lotua man sample me bejo mawan watikere chala choli chalo luo chalo kaka mano wan en wanen kamero yes afoy tutwal anene yupeo iti ready pera aneno kamera jemi tika ka eneni weng tika kor in jemi ticheo iwene actually yes jemi weng tie kikome in wele en man ma ini werni ngamo mi ini wer we ma guru twindana kama ene actually ben aberka wer we pikar malach dan we ngia Lady Zulu but ko be chan be da miti nying magang do bine ya kerna Anena Zulu yes wer we ma